Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Solus FM 93.8. Salibonani balaleli, sikuSolus FM 93.8. Uhlelo lwethu Asakhaneni. Ibizo lami ngingu-Oxy. Kuvike phelileyo sike saxoxa ngemitshato eyakudala leyakathesi. Saxoxa ngobuhle la ngobubi. Ekugcineni sagcina sithe okuhle ukuthi umuntu azikhethele umaqondana wakhe ngoba sithe umtshato oluhambo. Sebekhethene laba bantu, sebechadile. Sebehlala ndawonye. Sibancedisa njani kumbe bancediseka njani ngoba phela umtshato onzima. Umuntu obumazi lingakachati nxa selichadene selihlala lonke uzakuthola ukuthi umuntu awumazi. Ayisiyelwana ubumazi lisahlangana ngale selila selihlezi lonke uzathola ukuthi umuntu akusiyo omaziyo. Sisififi singabancedisa njani abantu asebethethene sebehlala ndawonye? Siyabonga. Salibonani balaleli, likhuluma lo Efina Dube umazikhalo omhle. Ekuhlaleni kwabantu lapha mase bethathene kulama izinto ezikhangelelweyo. Kulokukhangelela thize asivumelaneni sisiphumo ukuthi emtchadweni kuyabe sokuchiyene lapha sideta kudliwa ama ice cream. Athe sisabe sesiphila impilo sesingene ku reality sibe sesiphila lokho esiyikho khona. Emtchadweni uzathola ukuthi umuntu kade uphila la insuku zonke kukhona okukhuthileyo ukukubona ngaye. So emtchadweni singena silezinto esizikhangeleleyo, kumele sivume utshintsho. Kule ndaba exoxwayo la ujaha obukhule ngakibo ekhangele indlela abazali kade bephila ngayo. Umama ubehlala ngikhaya ewatshela ubaba impahla ayine ubaba athola ukudla sokubekiwe lapha etafuleni. Ujaha wabona ukuthi nxa umtchado yilokho engubona la amina ukuthi ngizakukholisa lami emtchadweni wami. Fika isikhathi sokuthi ujaha thathe umama ubehlala ngikhaya. Ubesenza ngendlela efananayo ewatsha, eayina, epheka, esenzela konke umkakhe. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, izikhathi ziguquka zitshintsha. Umama simfumana esefunda. Athi nxa esefundile umama sefinyelele entweni zokwenza la esebambabamba. Amathuba asavuma ukuthi ayenze konke kusemolini. Umama simthola sewatsha kasa-ayini. Ubaba sathola izigqoko zinga-ayinwanga. Kwesikhathi sefuna ukugqoka sesemsebenzini kaku-ayinwanga. So baba kwamkhathaza okuyinto lokho. Ujaha lo kwamkhathaza ukuthi unkosikazi phakathi kwento zonke akade ngenzela zona njengonkosikazi into asedecide ukuthi ayiyekele ukuthi angi-ayineli. So sengizancedise kanjani kade mina senzahamba njani phakathi kwabantu nginje. Wasehlala phansi wacabanga ukuthi angancedisana njani lo mkakhe bengaxabananga. Wasekuzwisisa ukuthi unkosikazi sesebenza kule msebenzinyana embambayo, unkosikazi usefundile. Ulokhe senza ezinye izifundo zakhe. Wasebona kungcono ukuthi amphathise ngokuthi bahambise impahla lapho kuwatshwa khona ayinwe zibuye ngikhaya zinjani sezi-ayiniwe sezi-ready. So wasekwenza ujaha lo wasacrifice ukukhupha imali esikhwameni, wazimisela ukuthi ngcono iphume imali ihambiye watsha impahla zami izi-ayine unkosikazi asizakala. So enzama ukukutsho lapha kulesi story ukuthi emtchadweni uyangena kulezinto ezikhangeleleyo. Izinto lezo inguquko ifike izitshintshe izikhuphe totally zingabi khona. So kumele samukele izinto ezinjalo. Inkuthazo engiyiphayo kwabatsha abangenayo emtchadweni ukuthi uzaba lenguquko emtchadweni. Lolwana uthando kade uluthola sesiminyezelwe yimisebenzi saphathekiswa izinto eziningi. Kwelinanga uzazizwa sengathi sweliyehlila siyilolo luyana. Utshona usudinga ukuthi kade uthando lwana lwezolo luye ngaphi. Ukuguquka kwezikhathi emtchadweni. Siyabonga sis Efi. Uthene emtchadweni kuyaguquka. Yes, liqiniso lelo. Like linanzelela ukuthi nxa lingakabi labantwana liyabachana ligijimisana libhoda ngendlu. Ligijimisana libhoda ngendlu. Omunye adobha omunye ligijimisane libuyele endlini. Kodwa ke nxa imuli layo lokhu isanda, imuli lokhu isanda, umsebenzi iba mningi kumama.
sisiphuma tshintsho bani kumbe sibancedisa njani. Usetshilo lapha usisi F uthi ujaha lana wananzelela ukuthi umkakhe akazenzisi ukuthi engamayineli kodwa uhlutshwa ukuthi imisebenzi simandela. Ungasincedisa ngokuthi sisinono khona lapho singabancedisa njani abantu laba abangena emtchadweni ekhangelela ukuthi uswithad wamntwana kade sihlangana ngale makhoneni uza kuqhubeka kulokho kunjalo. Siyabonga balaleli, siyabonga sisi. Ungangena sibili ukhangelele izimangaliso ngendlela oyabuthenjiswe ngayo kodwa uthole ukuthi akusayenzakali ngoba uyabethenza ukwethulela iJerusalem uhambe phezukwalo kodwa sufika lapha ekhaya alisekho lelo Jerusalem 1820 rule. Akula muntu ongagcwalisa zonke izifiso zakho ngaphandle kwaNkulunkulu. So entweni ze-marriage lezi kungaba le 80% ukuthi abantu bathandana, i-20 nje yabihlezi laphana ukuze izokwana i-100%. Mina ngibona ngani kumele siyisebenzele ngoba anti sikhethene la. Ubuhle ukuthi sikhethene futhi kangikhethelwanga, ngizikhethele ijaha lami. So I think kumele sikusebenzele ukuthi sihlale nje sikholisa la nxa akade ngikukhangelele lokhana ngasakuthenjiswanga kodwa uthando lube khona emulini. Kungahle ukuthi sengithole ukuthi hayi iJerusalem nade uthenza kwethulela lona lisekho senhle ngichibilika ngiyampisa inhliziyo ngokuya vele njengoba uchila ukuthi nxa sokulabantwana imisebenzi bamnengi sebengamthola umfowabo eAyina bamthole kumbe ubhabhu lomntwana. Luthando lwethu lana ukuvumelana kwethu ngikukhethana kwethu sengalwa ubabuyo anti bathi udlisile umfowethu kwathini kwangathana kodwa mina laye sikhethene. Ngiyabonga Sisiyanatha amanzi nzachiya ngifake umbuzo emoyeni. Sisiphuma omunye umlaleli wethu usigaba esiqale ngaso ngale uthe yena kuya ngokuthi imuli ikhethe njani. Nxa isithe yakhetha imuli yakukhethela kambe nxa sebemthola esewatsha kumbe sethanyela bazakuthini. Sambeni senatha amanzi. Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Salus FM 93.8. Salamukela njalo balaleli kusigaba sethu sesi-2 esixoxa ngokuthi kuyini okukhangelelwe emtchadweni. Kathi khona vele kuyini umtchado? Umtchado kuyini? Singawubeka sithi umtchado yini sisiphuma? Ngiyabonga Osi. Umtchado yisivumelwano esenziwa ngababili asebekhethe ukuhlala ndawonye okwempilo yabo yonke. Umtchado ungangena kiwo kawuvuki kusasa ucabanga ukuthi wena usuphuma kiwo. Ungangena impilo yakho phakathi. So esikukhangeleleyo kulabo asebekhethe ukuthi bahlale bonke empilweni yikuthi batshela namaqiniso, bazehlisa omunye komunye, bengaphili impilo yokufihlelana. Emtchadweni ungangena ayisike ukuthi kuzahlala kugeleza nsuku zonke kukuhle kumnandi kulemqanso kulomwehlo kulamagodi ama-potholes empilo ozahlangana lawo. Kuba lezi nhlupho kuba lezi lingo konke lokho uyakhangelana lakho emtchadweni. Engeke ukhangelele okuhle kuphela. Umtchado uza lakho konke okuhle lokubi kodwa kunjalo kumele sibambisane. Okukhulu yikuthi sikhulumisane konke sikwenzayo sihlala phansi sikuxoxisane siphume lesisombululo lokuvumelana. Siyabonga. Uthe umtchado ungabantu ababili abayenze isivumelwano sokuthi sebesiyahlala ndawonye okwempilo yabo yonke. Mina ngibone ngathi abantu bengakangeni emtchadweni khona phana nxa besabonana sebethandana sokusaziwa sokulungiselelwa imtchado naleyana abantu laba sibabiza sithi ngama-marriage counselors. Mina ngibone ngathi baba befanele betshele abangena emtchadweni iqiniso into ezitholakalayo emtchadweni njengoba esethila usisiphuma ukuthi umtchado asomakhekhe. Emtchadweni kulobunzima uzathola umaqondana wakho nalwana ngelinye ilanga selixabene nesifilo sokunzima kube lokugula kube lalokhana kube lokufelwa inhlupho nje ezitshiyeneyo esihlangana lazo emtchadweni. Ngibone ngathi kufanele sibatshele ngqo iqiniso kungabi lento esizayimbambatha. Ulalokhana amaphathi lana esiwayenzayo kudala kwakubizwa kuthiwa ngama-kitchen party kathesi kuthiwa ngama-bridal shower. Ku-bridal shower
hayi balaleli bomama abadala asifundiseni abantwana okutholakala emtchadweni labaza kuthola khona ngale bafike bame isibindi babe yilabana abantu abalomgogodla oqinileyo emtchadweni. Sisi Efi, kuba njani emulini yomuntu owesilisa nxa bemthola ewatsha kumbe bamthole wena uyawatsha yena uyapheka kumbe wena uyapheka yena uyawatsha, bakuthatha njani? Singabantu abamnyama sisizwe esinsundu, bakuthatha njani? Siyabonga Osi. Esikhathini esiningi imuli bafikela imicabango eminingi kakhulu ukuthi umntwana wabo sedlisiwe, umntwana lo uya-abuswa lubaba lapha ekhaya, kuphilwa impilo yokuthi umama nguyotshoyo, bese besehluleka ukuzwisisa ukuthi umtchado lo ngwabantu ababili abakhulumayo bahlele indlela yokuphila, bayavumelana ababili labo ukuphathisana. Kibo kakusocala kakazizwa ehlile nxa ewatsha kumbe epheka, kodwa emulini la ngenxa ukuthi thina singabantu abamnyama ukucabanga kwethu kuchiyene njalo kwesinye isikhathi kungathi kufuna ukuncindezela, yikho uzathola ukuthi bazonda bathi umntwana wabo asaphathwa kuhle kahlonitshwa. Kodwa ke mina mbona sengathi bona babe bethandana ababili laba bevumelene ukukwenza lokho, ngokuphathiswa inkosi bakwenza ngothando. Usisu futhi ngokuphathiswa inkosi bakwenza ngothando. Ngike ngabona mina ku-social media, yelini izinto esizibona ku-social media lapha zinzima. Ngibona ubaba efaki i-apron, umama ehlezi esofeni esefonini, kwaba le nokho gugugugugu emnyango. Nxa umama esiyakhangela ebone ngumamazala, indlela agijime ngakhona usisilwana egijime efike ethatha i-apron kumkakhe eyifaka kuye i-apron. Uthi abantu laba benza ulutho belokwesaba abanye abantu. Kanti esikwenzayo njengabantu abathandanayo akufanelanga kube lokwesaba. Ngize ngahleka ngedwa ngathi hawu, kanti laba abantu badlala game bani? Nxa kwenze njalo ubaba segijima ehlala esofeni ebamba i-newspaper, umama sethatha ibroom okade ethanyela ngubaba lapha, umama sethatha ibroom usengothanyelayo, ubaba sesiyavula laphana siyavulela umama wakhe, sokungathi hayi umakoti nguye kade ethanyela, kanti okade ethanyela nguye. Why sikwenza nsitha singakwenzi nje bala ukuthi abantu bebona ukuthi lento isivumelwano. Sisiyanatha amanzi, nono sisihengla njani, bengithi sikubamba njani ukuthi nxa singena la sithole sokutshintsha. Kuyatshintsha phela emendweni, yatshintsha emtchadweni. Uthole lo muntu okade ekubuka phandle ngale athi ugqoke kuhle, uthole lapha engasakubuki. Sikuphatha njani nxa sokutshintshile? Asiyenatha amanzi. Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Salus FM 93.8. Ebantwini abatshadaneyo lapha abathatheneyo balezinto zabo laba abazikhangeleleyo, sesike saxoxa ngazo kakhulu. Kube kanti labazali kukhona laba abakukhangeleleyo ebantwini laba. So kulokho kukhangelelwe ngabazali khona kubambeka njani? Kubambeka njani nxa umzali sefuna ukuthi la kulabo abatshadeneyo kukhale sakhe isicathulo sesibongo? Ngike ngakukhuluma emuva ukuthi umtchado ngowabantu ababili abathatheneyo abavumeleneyo ukuthi bazahlala bonke okwempilo yabo. Bese kusithi ekuhambeni kwabo behleli bendawonye kusuke kungenele abazali kumbe abakwethuzala, kungangenela abangakibo komfazi, kungenela abangakibo kwendoda, kodwa kusuka kube sokuyikuphambanisa lokhuyana, ngoba abazali basuka bakhangelela ukuthi khona ungumakoti kumele enze lokhu lalokhu lalokhuyana, kube kanti asikuvumelananga. Kusuka kukhathaze kukwenze kube lembuzo nje eminingi engasaphendulekiyo. Uthi omunye untombazana otshadileyo esesiyacebela kumamazala ukuthi usengenze so wangenza so, umamazala abese emkhangele emehlweni athi sithutha sikamalukazana, khathi wena ubonani umtchado into echiphileyo nje kanjalo? Uchiphanga phela
emtshadweni. Umtshado kawufanani lanxa umfane kuqhweba efuna ukuphinda. Umtshado mana kulokhu lineli kukhulumileyo. Ngaleso sizathu umamazala lwana uyabeqinisa ukuthi laba abatshadileyo bobabili kababe yilokhu bona bakuvumeleneyo. Abazali bengangenela kakhulu vele kusuka kube munyu lapha emtshadweni kugcine kule ngxabano, kungasabi lokuthula, kungasabi lokuhlala kahle lokhuya esikukhangeleleyo. Siyabonga Phumo. Ngicabanga ukuthi lo ntombazana wayelo mamazala olothando, mamazala ohlakaniphileyo. Kodwa kuba labazali abakhangelela ukuthi ya ingxenye selitshadile phela selilabo 2-3 years nomntwana. Kanti linokulibambileyo lapha ukuthi lingakayenzi ingane livumelene ukuthi hayi sisafuna ukwenza 1 2 3 then sizaba labantwana after 3 years. Abazali bona bakhangelele ukubona umzukulu kumbe bakhangelele ukubona umakoti esezithwele. Indaba enjalo sisiphatha njani sisinona? Ngiyabonga. I think xa vele usuthethe umzali kabe le limit yakhe abekwazi lapho amakhona. Ngingangeni kakhulu entweni zabantwana. Ukuthi mina kunje ngikhangele ukuthi somele kube lo mzukulu. Hayi, it's wrong. Bavumelene labana abantu. Akumelanga kube yimi engani sengiluhlupho emzini wabo. Ukuthi kathi waye kungela mntwana, waye ngithola umntana nami ewatsha wena uhlezi. Ukuthi I think kuhle ukuthi bakhulumisana labazali ukuthi hayi thina sithathene lo madawu, thina sikhangelele iBC ukuze bahlale bekhululekile. Ngoba nxa ungazwa istory lo qinisithi umamazala lo wayelothando, omunye vele wayahlamtshela ukuthi lokhu ngokuncane kwangikhona vele ngifisa ukuthi ngawe ukwenza so. But njengabazali ngicela sinanzelele ukuthi singangeni sigxile kakhulu emtshadweni yabantwana. Siphume babe le freedom yabo njengoba lathi kunje silama freedom ethu. Singa expect ukuthi abantwana ngomnyaka onje abe sokulomzukulu onje asebelabazukulu abangu5. Bavumelene ukuthi bona after 10 years bazaba lo mntwana wabokuqala. After 11 years bafuna ukwakha indlu. Lapha endlini siphila umama lo baba bayancedisana basaseyi2 they enjoying ukuba bodwa abakafuni umntwana. So njengabazali singangeni kakhulu sigxile edabeni lwabantwana ukuthi waye kathi halo kazali lo soze kusiba lezi inkulumo ezicina zingasaphathi kuhle umalukazana kade bona bevumelene lo mkakhe. So I think kuqakathekile ukuthi sikhulumisane laba abazali futhi ukuze basitshayise ngomoya. Sibachazele nxa kulesidingo ukuthi hayi thina kwethu umtshado sikhangele ukuthi after 10 years sizaba labantwana, after isikhathi esingaka sifisa lokho. Futhi mina mama owami umfazi ngiyamthanda, ngizabe ngimncedisa entweni zonke azifisayo njengabantu abathandanayo. Siphila esikhathini sakhathesi, asisaphila kwakudala ukuthi uthola umntwana nomuntu ngapha inkuni ngapha bhara isisu sichayala efike endlini uyagiga wenzani. Kade sosiphila isikhiwa, sesiphila isimanje manje. So yekelanini abantwana bayenze ichoice yabo abazwa bona beyifuna ukuthi bayiphile emtshadweni wabo. Bangaphili okwababa lo mama, kabaphile okwabo baziqalisele eyabo impilo abayikwanisayo. Ngeke baqalise impilo abangayikwanisiyo kodwa baqalisa eyabo impilo abanjani abayikwanisa ubana bayiphile. Ngiyabonga. Siyabonga sisinono uthi njengabazali masingakhangeleli kakhulu ebantwaneni bethu kumbe ngithi masingakhaleli ezinye izinto abangasitshelanga zona. Yes, kubuhlungu khona ukubona sibili hayi 2 years 3 years ziyaphela angila mzukulu kodwa hlonipha umbono wabo wena njengomzali. Umzukulu uzaba khona. Sis F ungasincedisa yini ngokuncane khonapho singakadlulili? Siyabonga. Genesis 2 iverse 24 sithola lapha umthetho ukuthi ababili baphi laba abachadayo abayakhayo bazakuchiya abakibo banamathelane bona bobabili babeni nyamanye. So ngikhangele ukuthi nxa laba babili sebechile banamathelana babanyamanye baphila lokho abafisa ukuthi umtshado wabo ube yiyona. Abazali abachiyiweyo abakomfazi labakondoda kumele bafile ukuthi bazwe ukuthi sichiyiwe. Intombazana uphumile
ujaha uphumile sebeyakhile baphiwe ithuba lokwenza okusesifisweni sabo indlela umtshado abafuna ukubamba ngakhona lanxa bengaphenduka besiyadinga ama-advice ebazalini kodwa impilo abazafisa ukuyiphila ukuncedisana ukuwatsha ukuncedisana ukuphila kakungabi yiproblem ebazalini indaba yokuba lo mntwana lokungabi lo mntwana ayingabi yiproblem ebazalini ngoba ngicabanga ukuthi lolu luhlelo lukamlimi lokuba labantwana right bese sibuyela laphana ukuthini bona bobabili balama expectations labo kukhona abakukhangeleleyo bobabili kumele basuthise inkanuko zomunye omunye umama asuthise ubaba asuthise umama so kuthatha ukuthi bonke bobabili bahlanganyele babe committed kulo mtshado wabo nxa sethethe ama-seasons ayaguquka nxa ama-seasons seguqukile umama sesebenza umama kumele angakhohlwa ukuthi umama urepresent ibandla kumele ayehle ngaphansi komkakhe lanxa esefunde njani lanxa ehola imali uyakwazi ukuthi umuntu uyakulanda akhombise esemsebenzini omkhulu ehola imali ehamba ngemoto esabekayo abantu abayesabayo kodwa inguquko zempilo zimchiye eku-wheelchair wena mama ungususenelisa so kumele umhlali babekhanda hayi umama wala ethobile ngaphansi komkakhe kulolutho akalalutho sithe siyayihlukaniswa yikufa hayi ngumumo wesikhathi ubaba ngokufanayo ubaba umeleni inkosi kumele athande umkakhe amenzele konke angamenzela ngothando lanxa umama angabe kafundanga uhlala ekhaya kumele athandwe aphiwe indawo yakhe umama ngoba nguye othandwayo umama ufuna uthando kubaba ubaba ufuna ukuhlonitshwa kumama kumele lezi zinto bazithole lanxa umumo womkhathi usithini ngaze kuguquke njani empilweni okwenzakalayo ke ukuthi laba babili kumele bafake ngeke ngathinta ukuthi uNkulunkulu angajiwa phansi khathesi sokumele bethi inkosi yabo ipartner umama ubaba babe sebebathathu laba bantu uNkulunkulu kasali phandle uNkulunkulu ngiyobasekela sonke isikhathi umtshado lapho kuthandazwa khona umuntu lesithandwa sakhe kulamandla akuhlukaniseki ungazuzama ukubangena phakathi awukwani uNkulunkulu phakathi uphila phakathi so ke abantu laba bobabili mabethandaza bathandazela ukuthi uNkulunkulu abagcine beseduze kwamunye ngamunye baseduze kwakhe uNkulunkulu uyabavikela ezintweni ezingehla ukuthi zidilize umtshado nxa kulento usathana emileyo ayifuna ukuyidiliza namhlanje imtshado nxa kulento egcina abantu behlukumezekile ngusathane phakathi kwezimuli so ababili laba kumele bahlale bethandaza ukuthi inkosi ibasingathe ibagcine bevikelekile inkosi ibanike imbono ngomuzi wabo ukubana baphile njani baziphathe njani bephakathi kwalomuzi kule mabhuku ke enzafisa ukuthi abantu bawadinge ayatholakala ebantwini abathengisa amabhuku 7 enemies of the family liyaphathisa ibhuku leli lilengcazelo eziningi ngesihlangana lakho phakathi kwemtshado bese sizokuba le 111 tips engaged and newly wedded couples ngelinye ibhuku lalelincedisayo kwabatsha emtshadweni la mabhuku omabili masingawasondelela siwathenge ayasiphathisa phakathi emtshadweni yethu sizakwazi ukuthi simele siphathane njani siphile njani thina labomkethu labomamazala bethu ngiyabonga siyabonga waze wayishaya wayibethela sesif ngamandla usisinono ulokunye kokutsho ngiyabonga ungani sengiqombaqombile emtshadweni akumelanga kube lama red card akumelanga kube lo coach akumelanga kube lo ref kumele kube lama players adlala kuhle umdlalo abantu ababili abathandanayo ngifuna ukuthi ngengena ku Genesis 2 omunye umuntu sengathi uthe sichiya abazali bebe sebengasasupport bekumele kompana ahla ichasisa ukuthi nxa kuthiwa chiya abazali kabasuke empilweni zabantwana kuchiwona ngoba umunye
usezayekela ukusapota abazali athi ngizwile omama labana abathi abayehlelo ukuthi asakhaneni bathi silichiye vele nalezi inhlupho. Hathi bazali asilichiye ukuthi asilisapoti, siyalisapota sithi silichiya sesisiya kwakha owethu umuzi ngomthetho wethu ngothando lwethu hathi ngowenu. Kodwa ukulisapota silani ngeke lilale ngendlala thina sisebenza asilikhala la. Siyabonga. Usisuphumulo kokutsho. Ngiyabonga. Sithe sikhuluma ngokuthi sikhangelelene emtchadweni yethu. Engiloyisa ukukutsho yilokhu ukuthi khona sikhangelele ukuthi konke sikwenzayo siphumelele kikho, konke sikwenzayo kusinika impilakahle. Kodwa ke singabantu phela benyama siyaphila. Kuba lokugwenxeka lezigwenxa ekuhambeni lapha. Uthola ukuthi esikuvumeleneyo mhlawumbe ubaba ule diploma, umama ngo grade 7. Ubaba sefisa ukuthi phakama mama ngoba layo ufisa ukuthi phela sihambe ndawonye ngokukhangelela kwakhe ukuthi senze njani empilweni yethu lapha. Umama nxa esethethwe wafakwa laye waba le degree, umama semile impondo seqoka uqwa kasabona ubaba ukuthi ubaba kuyini. Kube kanti ubaba ngokukhangelela kwakhe ubekhangelele ukuthi umqanso abawuqansayo baqanse bonke lomkakhe. Kodwa umkakhe sethi nxa esekhangela omunye wakhe sebona nje into engelamsebenzi. Kwenzakala ukuthi umama engabi le degree kuphela abe lawo abemabili abemathathu baba sale lokho eleli lodwa. Umama ke lapha nakasabambeki selamahlwayi asewabophele entanyeni hayi lasenyaweni. Inzima. Sisinono. Senze ngikhumbula esinye istory. Kubuhlungu okwenzakalayo phandle la. Umama ebesendlini baba lomntwana oyi1. Ubaba kunguye osebenzayo. Umama ebele talent lokubheka. Kule card lotha i-credit card akade beswipe ngalo. Umama hamba eswipe i2 kg yeflour lo ngama raisins okubheka. Ubaba buye chinga udlalisa imali ngento ezingela msebenzi. Last time wathi ufuna unintroduce iprogram yakho leyo yokubheka wangiyangisa phambi kwabo boss bami. Umama wayeka wabheka wathi ngicela ukungihambelela ama cupcake ami lawo. Uke wathi testa bayitesta obanye bakho emsebenzini. Ukhanya abantu asifanana banye bala jealous bangani baya criticize wabuye ubaba ungani seyangekile. Umama wangani sededela ukuthi uthi mina nguphiwa ngalokho. Kodwa umama wananza ukuthi ngiyakwazi lokhu kukwenza mina. Wayala lokho esebenzisa that same credit card ukwenza same thing ayifunayo. Ubaba uyachinga uyadlalisa imali wena la. Wena ngakuthathela ukuthi uhlale lapha angamthola engaphekanga angana kuphekwanga angamthola kungaklinwanga endlini angana uklinanga belokho besaphikisana umntwana abesethutsha mama senilambile. Phanje yabona mama akho kakasiphekeli lokudla angikwazi umfazi onjani lo onganakekeliyo ifamily yakhe. Umama ngepassion wayelayo la ngokukhuthala wayelakho bathi leli liphupho lami. Wakwenza waqasa ungena online waqasa ukuthola abantu bathi sicela usibhekele. Waqalisa ukubheka umama lwana waqalisa ukuthenga qesa nge$10 anti bathi $10 make $20 $20 make 40 kusiya phezulu. Waqalisa ukwenza imali still ubaba wayelokho engakukholwa ukuthi umama lo angakwenza lokho kwenzakala. Elokho emeyisa ukuthi unanyeke ukwenze lokho. Umama lwana wakontinue uthengelelanga abethola a big tender ye$1,000 cash. Wasathi icard wayeselithathelwe wahle wabhlokwa kwathiwa vela usalisebenzisa. Uthe sokunjalo umama wabethola $1,000 wahle wawoda izinto wayenza. Uthe ubaba ebuya evele emsebenzini wathola umama endlini kuclean kodwa engaphekanga ebhekile. Kwenza ku$1,000 wayenza $5,000. Ubaba uthe lokhu ungakapheki wabekhipha that envelope ngokuthula 80 kwa. Wathi thatha imali le uye clear zonke izikweleti. Awulamanga mfana usho ukuthi imali oyenzele nge1 day 10k yonke awulamanga. Wabe sithi le ngencane yangikhona nansi esikhona, which means from today anti mina emebe ngihlala ngisenza idina ngicleaner. Wena from today lami sengiyi breadwinner ehola more. Wena ngosusiyangena nga ezimbizeni mina sengihlala phansi. Ubaba esathi engxenye umama wathi ngithe chova khona ngale. So kuyadingakala ukuthi mani nxa izinga lingani liyakhuphuka okuyinto lokhu kothando sikuhengle kahle.
whether suchaye 10K nge-1 day is your husband, owathi ngiyakuthanda, owathi yes I do, ungathi lanxa wena suhamba ku-top 20 uthi no akusamelanga mpheke, sufake inzipho ezinde, ufake ama-makeup, uhlala laphana uthi umntwana nomuntu atshone embizeni. Ayisilo thando lolu esilukhuthazayo. Uthando ukuthi lanxa usufundile wena wazibona susezingeni eliphezulu, zehlise, ngoba kuthiwa bomama zehliseni kubomngeni, obaba bazinhloko, abanye bathi bona bazingwane. No, ingwane ivikela ilanga, inhloko kababa ukuthi ingatshi. So bomama zehlisenini kubobaba, whether uphethe how many PhD, okusalayo is your husband. Nxa engakuncedisanga ekuphekeni, wamthola ehlezi ebala i-newspaper, vele ungazondi, pheka kuhle endaweni zonke, uthando ekhaya. Siyabonga abangani bami sebegxile kakhulu kwabomama, bagxilile sibili kwabomama. Hayi siyabonga, kodwa sithini phela ngabomama labo abathi sebefundisiwe bachiyo baba? Sithini ngomama othi yena ubaba ethe ephumile semsebenzini, ubaba wangena engozini wagcine sehlezi ku-wheelchair? Sithini ngabo obaba abazithola sebesesimeni esinjengasona leso? Sikhulume ngesikukhangeleleyo nxa singena emtchadweni. So nxa sesithe sangena emtchadweni, lokha ekade sikukhangelele sesithola ukuthi kasisahlangani ngakho ngendlela kade sikhangelele ngakhona. Sithola ukuthi sesihlangane lesimo esenzakala kulokho kade singakukhangelelanga thina. Sikuphatha njani sisiphumo? Ngiyabonga Osi. Nxa sesihlangane lesigameko sempilo, sokumele samukelane. Isimo seneso sesikhona samukele sinjengoba sinjalo. Ubusuzehlisa komunye. Kodwa kakhulu okuqhakathekileyo ikuxolelana. Funda ukuthi ma seliphambanisene kungasabanga yilokhu ebelikukhangelele empilweni yenu, lifunda ukuxolisana. Lo xoliswa yafunda ukuxolela. Usori amabalana lawana nje ambalwa, usori uqhakathekile. Kuthatha umuntu onjani sisinono ukuthaze axole mbaza bodle? Udinga umuntu omachuwa, ophekeke kwavuthwa, nguye umuntu ongaba kwazi ukuthi ayamukele usori omunye umuntu. Siyabonga. Kukhona okungabe kusele sisi-Efi? Ngiyabonga. Nxa sebethe baxabana behluleka ukuzwanana bobabili ukuthi baxolelane kumbe omunye axolise, uthatha ukuthi kube le counseling, bahambe ku counseling bayezama ukuchasiselwa izinto ukuze bazwisise bakwazi ukuyehla. Kule ndaba exoxwayo, imuli ebihlala isilwa bebelomntwana hlala besilwa ngokuzinto okuncancane, besilwa umntwana baleka aphume ekhaya yebizo makhelwane bakusasa bayalwa. Ekucineni kwakho konke bafunda isifundo esinzima, bechayana umntwana waphuma wabaleka waginywa i-anaconda, baluza into abayithanda kakhulu ngengxabano encane ebidinga ukuthi bazwisisane njengemuli. Counseling iqale kathekile nxa sesehlulekile ukuzwisisana thina sobabili. Ngiyabonga. Siyabonga. Kuyadingeka ukuthi abathatheneyo lapha bangazwa kuthiwa kulama family life seminars bayehlanganela, kunenge okufundwayo khona laphana. Kungathiwa kulama couples outing. Couples outing bakithi akulabala elikhethwayo. So siyagqugquzela njenge-Asakhaneni program etholakala ku Solos FM 93.8 ukuthi asihlanganeleni, senze ama-counseling, sihambe kuma-family life, sihambe kuma-outing ethu ama-couples, sixolelane nini. Siyabonga abangani bami bengavalelisa. Esale kuhle emakhaya balaleli. Abantu mabathandane, uthando lwande, okhulumayo noNhlanhla Gumbo. Siyabonga abalaleli ngokuba lana kulolu hlelo. Inkosi isisize sigcine kuhle izimuli zethu. Efi novalelisayo. Siyabonga abalaleli, isikhathi senu okhulumayo ngo-Oxy. Lingasithola kulezi namba, lisichiyele ama-comment enu, lembono enu, 078 195 1747, 078 195 1747. Siyabonga, libe lo suku oluhle. Bye.
Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Salus FM 93.8.